novi video na mom kanalu. Nalazimo se na Livanskom kantonu ispred planinarskog doma Kruzi, gdje počinjemo današnju turu na vrh Cincar. Idemo s Božjom pomoći. Planinarski dom stvarno u nekom retro prelijepom stilu. Tu je i Toyota. Nadamo se da ćemo na putu prema vrhu sresti divlje konje, da malo ovu današnju turu uljepšamo. Već se nadziru krda divljih konja. Mašallah, gleda ove ljepote. Vrijeme je odlično, sunčano, neka 2-3 stepena. Za sad je sve ravnica, a ovo gore je vrh. Bar se ja nadam, 2005-6 metara. Za sad je uspon veoma lagan. Dole u daljini može se malo vidjeti jedan okrajak Buškog jezera. Ovako kad ostane sam, pa počne da razmišljam, to jest pričam sam sa sobom, ko što trenutno sad pričam sam sa sobom, što ja ovo bolan snimam, kad nikakve fajde od toga nema, ali snimam radi svog nekog ćefa, jako ovi videoklipovi kod nas nisu baš toliko gledani, jer mi smo jednostavno nacija koja voli skeč, koja voli sprdanciju, koji voli eto takav fazon Hamdije, Hulka i ostalih, da ne nabrajam. Treba. Biće bolje ako Bog da. Ekipa lagano napreduje. Bližimo se tom nekom većem usponu. Ovdje je bilo neko naselje, nešto. Čak se meni se čini može doći do ovdje s autom. Sa nekim off-road ili odignutim džipom. Sad počinje Belaj. Iako vrh djeluje da je tu negdje blizu, otprilike još kilometar zračne linije. Već je malo postalo naporno. Dan je, subhanallah, baš topan. Komotno može da se u flisu odradi tura. Trenutno smo na 1850 metara i mogu vam reći da je veoma teško. Ipak se nije baš u nekoj kondiciji koliko čovjek misli da jeste. Ali opet hvala Bogu na zdravlju i na svemu. 1850 metara, znači još nekih
156 metara nadmorske visine. Evo malo i snježnog prekrivača i prelijep pogled na Glamačko polje. Ovdje imamo brusnice koja je preživjela ovu jako zimu. Hiljadu i 915 metara, pa eto još neki 90 metara ako Bog da. Još malo. Stigli smo, hvala Allah. Maša Allah. Tebarekam. Prostranstva bosanska. Pa ovdje komotno može da živi 30 miliona ljudi. A da svima bude komotno. Evo ga. Napokon i taj cincar. Nakon kratke pauze odmora na vrhu doručka idemo nazad. Nisam nijedan video. Uvuci stomak, ne vidim konjak. Stomak mogao guzove ne mogu da uvući. Šta? Ne mogu guzove. Još je govorda. Strane su. Da počeškam za... Ajde me gledam. Neće. Oni to vidiš, a neće. Sidi kad otiče, ja sam čeka, stani. Onome je karabinjer. Kako ja ću čovjek vidi detalje. Tiha skapa ga ne mora poniti. Ja kako klika ako krampu, sam da znaš ima. Stani ba. Aha, taj sad. Šta je ba, ne? Šta je Edise? Hoću gledat prema njima. Ako smiješ. Aj pogledaj ovog smeđe kako smiješ. Ovaj s frizurom šal na stranu. Ajde. Ovo je pjesma samo o njoj, za dane kad se o sreći snilo. Bješe i suza, bješe i tuge, ali sreće sa njom je bilo. Bješe i suza, bješe i tuge, ali sreće sa njom je bilo. Ono što drugima ne mogu reći, zašto sam lutao i suze lio. Ne bi meni za prošle dane nek ova pjesma
bar ostane. Tebi i meni za prošle dane nek ova pjesma bar ostane. Ovo je priča života mog, sjećanja draga, ne daju mi mira. Jelam i gledam ja srećne ljude, dok ti po meni muzika svira. Jelam i gledam ja srećne ljude, dok ti po meni muzika svira. Ono što drugima ne mogu reći, zašto sam luto i suze lio. Tebi i meni za prošle dane nek ova pjesma bar ostane. Tebi i meni za prošle dane nek ova pjesma bar ostane. Your destination is on the left. Malo smo skratili do Livna, to jest do stare čaršije, do ove prelijepe džamije i Sahat Kuli. Maša Allah. I na kraju dana Kajmak na posjetnu tupu, Allah. sve kalorije koje smo potrošili ćemo da troduplo nadoknadimo. Od jeseni do jeseni, sve u meni za tobom zazeleni, a ja lud, pa mislim na tebe.